Henry Tumwesige urukwembere by'ubuhango muri Kabale ayorekere kigenderwa cyo kugaruzaho emyanya egi ogumushozi buri museruzi 3 twinemu village ya Kinisya twinemu village ya Bugoto twagiramo na village ya Nyombe omugezi parish ya Nyombe so niyeje mishozi turi kwenda kugaruzaho kugira ngo abantu batange kugihinga kugikozesa biyemu nemere itange kubareberera twamara kugumara futi 2 RDC wa Kabale Godfrey Nyakahuma nagirangwa abo kutahera ebisharara district ya Kabale garukire nyuma mu kurinda by'ubuhangwa abo kuba itaka erirungera kweze byo kurya reka shuma lya rwo misozi lyagaruka nkahe ombisharara nenyo abantu mweje mu rukuratire okurwa mu misozi nenyo mwarukuratiro mu bisharara so itaka lyo mbisharara ni itaka kweze byo kurya tuko so twagira ngo kuturaba iha ombisharara kifuba numuza kufenjara kandi omukiga ya fenjara noba ndibari hano abo kuba omukiga no omuntu akumanywa ko obuntu arukora munonga hard working nji ekiragiro cyija mumanye ngo nekiragiro kaba nahurira ngo hina babayenda ku ebiti ebikondo hina ngo babayenda kubikura nimwe mukabihurira za reporter turazihurira ngo barenda kukikura kukiyaho babashitere bakitahandi haza mumanye ngo baza kukitaho hine cyo tureta coordinates baraba bapimire na wacheho kashita hariya barashaba bagaruke bakigire ki bakitaha kandi bakaja ngo orakiyeho baraza kumubonereza haza muri kazaramu tinena ngo barimwe nashanga nk'abantu banje nk'abantu bamperiza karuru murantabaza ati mutabana wanje yayihire hekikondo ati jo nyambe kuza kumwiha mu police abaturano basimente bekansegi egenderere kugaruzaho ebisharara na munonge cyanombe iki program etagarukira aha ugume mutwereze muno bundi buhabuzi twetegwire gukora kugira ngo cyaro cyetu kigende mu maisho batwegesize ngo tuhinge side ruguru mu rufunjo turugemo ekisharara kigaruke kibize mu buteka bwacu nko kucyakirikare ebyona nabakorwa gukora biro mu project ya building resilience communities wetland ecosystems and associated catchments in Uganda eshakirwa ba Green Climate Fund hamwe na United Nations Development Program umugandi abembizi by'ubuhango mu rembo Rwampara bacwekerize misiri y'abihingwa ebihingirwa mu gisharara cyo muri cyo muri Nyakayejo Mbarara City South harimo imisonogereba n'ebitakuri n'ebicyori za muhogo za cabbage batera mune freje uri kuretera mizgar go mshara gagiye kugira ngo babone bahinga so hata kituru umuntu kora no kurenga kwagarira shara ko nari mu cyumu cyoho abantu bakisisire bakitahira okurigera habebembezi tine muntu we no riturwe risho ahabo kushisha byo bahangwa ekisingate ekitansanyusa kwe kugoba abantu abalima obulibi bulumonde n'obujanjalo mu ntobazi netuleka bali abanene abakola zi factory neziwa kazambi n'ebichafu byonna mu mazi n'abazimba ebizimbe ebinene ku mabali ga River Louise netuleka abo kyali badde kirungi nnyo government okukwata ku banene nnyo netandikira kwabo neyoke kulidda tudda bano abatono. I'm lucky that the physical planner is here. When we plan well, especially the structures being constructed in our city, even ensure that these people understand what it means by proper planning of our city. It saves us of many things squarely. Gasha kwa job na manya hamwe na arwaswa.